ولی بینالان جوات وزیر عراق به سروکاتی محمد شیعه سودانی سروک جوات وزیران بریار دایا کو 400 میلیارد دینار با هرما کردستان بینشاندن و که استحقاق که بچوکی هرما کردستان کو پیوسته شخوا بودجه هرما کردستان بیتشاندن ل 2014 حتی آنها بودجه کو پیوست نهاد کشاندن کواتا گل وزیرا درایی چاواد دشت و بریار جوات وزیران آستان بکه شخوا سروک جوات وزیران و امانه عامه جوات وزیران نزانن اگر پرزگیری که نیاسایی هبن او به بریاره که حسان آدن او بریار دایا او بود تنفیس ناگد که حتی هم بحثی ریکار قانونی دستوری بکن حتی بحثی دادگاه فدرالی تیتا کرن نزانم چه بروش بوی آوایی باف پاره حتی نوکه نهاد کشاندن جاری وزارت دارایی تایبتی جی وزیر دارایی هات یاستان کرن آزاد دوست کی شارزای دستوری جسلیمانیت گلمه که ازاد دنباش دیگر جاران برپس عراق هجت دستوری کومه که دق دستوری و دادگاه فدرالی و نظام چه بومتی نصاباراتی استحقاقات دستوری و یاسایی و مافی روای خلق کردستانه یعنی او بریارا کو بوشاندنا 400 میلیارد دیناران بو هرما کردستان بیت روانه کرن آستان کرنا و بریار جاری وزیرا دارایی و گلو هیچ صدمه که قانونی یاسایی دستوری لپشایه. بله دست خوشکاکا کار دست پیک سلاو و رز بو بارزته و سلاو و رز بو همو بینرن کنال آسمانی کردستان 24 ام دزانین پروژه قانون بوجل دیو دستور عراقه رشنویسک یا خود پروژه قانونک جبال دا صلاة جیبه کرنه یا خود سلطه تنفیذی کو سروک وزیرانه اوی بارزته آماجه پیکری وزیری دارایی امان عامه لهمی سالان ل31 12 باش اوید بجنه سنه مالی سالا دارایی دولت عراقی پیوی حتی 31 12 همی سالان فرقت دا صلاة یا سادانانه کو پارلمان عراقیه اوی بارزته آماجه پیکری کو پشکا بوجه هرما کردستانه بگردای بوجه عراقی افصال یعنی بو پیزانین بارزته و همی بینرانجی عراق لسال 2022 تشتك نبوه بناو موازنه المقابل قانون بوجه قانون اكادي هاد بو تشريع كرن قانون امن غذائي والديف قانون اداره مالي بيجي عراق هاتا الريفا برن وكي برزتا ما جا بكري 2014 حتى نها بشكا بوجه هرما كردستان بداخله كل هرما كردستان لجرم شر دجي داعش دابو بسركرداتي نوري مالكي اوي وقت بناف لسه دولة القانون بوجه هرما كردستان بصدام بيانو الدستوري وقانوني هاتا فقاندن ومتنه في شكك جيبو هرما كردستان نها تشاندن نها بروباغندا خود رشمت مازن الدستوري وقانوني بلندك بقرا لسه يجي بناف لسه دولة القانون هذا بروجه بوجه قانوني كاكا كاربلا واضح بتن گردای قوتا خلکی و چا بجی جدر بجویا روزانه هاولاتیانه و جاش قصر بگره حتی زاخو بدویا حکومت اتحادیه خود دصلات فدرالی البغدا برای خودتا هاولاتیه که البصره حتی زاخو وکیک يعني برسي سياسي جرداي بوجه و تكل قوت خلقي روجانه نيتكرن نها طبعا اقرار كردنا في بروجه قانوني هاتيا دو خستن چونكه هم چون سالاني ده و 2023 وكي مدسبه که اماجا بكر الديف توقيتات الدستوري دبو حتى 31 12 رشنویس پروژه بودجه دا صلاة جیبه جکرنه بو دا صلاة یا سادانانه فرکر بابو پیزانین برازته جیکا که کاردیف ما دا 62 دستوری حقیقت بیجم یعنی پارلمان کوتیت دنگدان سر پروژه بودجه دکت چا بجی دا صلاة یا سادانانه گلکیم لهمبر دا صلاة جیبه جکرنه بوچی چکی اف رشنویسه وکی برازته آماجه پکر کی آماده دکت دا صلاة جيبه جيكنا كواتا سلطة تنفيذية دهنرد بود دا صلاة يا ساداناني و اگر بري خود دستور عراقي دا صلاة يا سادانان يا خود برلمان جي تشريع كردنا همي بروجة قانونا دزفكرية اما اگر بري خود ماده 62 دستور عراقي البرسا پسند کردنا بوجه چابشی دا صلاة یا سادانان یا خود پارلمان مقید کریه نشیتن چکی گریده بله کای کازاده کرم بحث دستوری که جبه کتش مشارزای که دستوری مشاره دستوری گلیتی تنیقاش کرن البته تو زانی حکومت عراق حتی وگا بجی پابندی بجی کرنا دستوری نبویه تایبتی جی پنجی خال هنه و گریدای بهیز کرنا سیستم فدرالی نه
هرما كردستان جي داخازي که لگور دستوری سر دارید گل هرما كردستان بیتا کرن دبه چه پرزگیرک نمینن کواتا بو وان پرسانجی دستور وکو هجت تا نشاندان گلو کیت کم ترخمه کو دستور وکو خونه تا بجی کرن اگر بیتا بجی کرن جی کی استفاده کرد دەست خۆش کاکە کار طبیعی ئەگەر بەرە خوبدەیە وەکی من دەست پێکە ئاماژە کرد عێراق 2022 تشتێک نەبوو بناوێ پرۆژە بوجە پرۆژە قانونا بوجێ الدیف قانونی ئەمنە قومی و سەر ئەساسێ قانونی موازنە 2021 کابینا کازمی داهاتە ڕێبەبرن ئەی پرسیارە بەڕێزێتەیە یعنی وەختێ پشکا بوجە هەرێما کوردستانی ji 117 هاتە کێمکردن بوو 112 112 جی پشتی دەرکردنا نەفەقاتی سیادی ئەڤەل سەرچە ئەساسەکی حکوومەتە فیدرالی ئەف نسبەیە کێم کرد ji 17 بۆ 12 ئەگەر تو بەرێ خوبدەیە دیف دستوری عێراق المادە 110 دستورێ ئەوێت صلاحیاتت حەسری گرێدای حکوومەتە ئیتیحادی ئێکی شوان ئەوە کو ئەنجامدانە سەرژمێری بۆ دەستنیشانکردنە عەدەدێ نەسەمە یاخود ڕێژەیە دانیشتوان لە عێراقێ ئەف ئیلتیزامە ستۆیە حکوومەتە فیدرالیە بداخە gelek parlamenter ew tişta eqlê şovînî erebî kar dikirin min nevit navê wan bêjim kar dikirin li kabîneyên dîn hikûmetê ku pişka herêmiş hevde bête kêmkirin bo 12 bê ku amareke resmî ji bal hikûmeta îtîhadî ve bête encamdan ku erê gelo rêjeya danîştwana Herêma Kurdistanê ev ek çavbêjî ek xalê binpêkirina distûrê Iraqê eger berê xwedeyê kaka karewê berezîte gotî cêbecêkirina qanûnê û distûrê niha mehkema îtîhadî jî hatiye ser me dît berî 2022 bû hat ev muşkîleye hemî bes min viya tiştekê giring amaje pê bikim eger berê xwedeyê distûrê Iraq il mada 111 bêjî samanê giştî mulkê hemî Iraqîyan e pêdiviye wek hev bête dabeşkirin bila کێشەنینە هەرێما کوردستانê بەس دیفدا مادە 112 13 15 هەی çawaniya îdarekirina serewatê طبیعî samanê giştî çawa bitin Mehkema îtîhadî ra'yê min ve gelek hate museyyeskirin derkirina qerarekî ku qanûna neft û gazê Herêma Kurdistanê 2007 ji kar xist طبیعî heta niha kar qerarê Mehkema îtîhadî jî nayê tekirin bûçî min ev pirse amaje pê kir ku girîng e ku çareseriyeka rîşeyî di nêvbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Bexda bête kirin çi da bi teşrî'kirina qanûnê neft û gazê kimel herêmê hey ولا پرسه نava پارلمانی دا و یکش برگین سرکن رکفنا بکیدانا حکومتی اجی اف پرسه وکت چه روکا ماشه کای کازاد گله که دیرو دریجه دبه گله جارندی جم سر بحث کین بزام گلو تایبتی جو یاسا نفت و غاز دی پارلمانیت ترشح دهته لاد اویدی کرن در باس کنم که یکش بابت و پرسین استراتژیکه دبه پرسگیری که حولی بغداد چاره سر بکه گله سپاس برس آزاد دوسکی شهرزای دستوری سلیمانی روزه که خوش